ndafite igikwe ndafite igikwe ushobora cyangwa n'ubu nyine bibanza kuntangaza nyine ndamubwira ngo urakoze kandi ntiye nuko yambwiye ngo urakoze nawe uranyurwa maraso we waranyogeje udera n'umwana w'Imana maraso we waranogeje. Turabasaba imbabazi mu gufata umwanzuro ungana gutyo utari mwiza tukishingira. Turabasaba imbabazi rwose abafana bacu, hari abantu baba badukunze cyane. Bwa mbere agufata mu kuboko mu banka batembera, uwo munsi wari umeze ute? Ariko wari uhari. Mwamashije gute kugira ngo wamuvuga ngo umwana w'abandi buce wamutwaye nta makuru abandi bafite? Ni nguko twamashije kuza hano. Wahamagaye kwa sobukuru kugira ngo namutwaye direct data bukwe. Urugo n'umugisha cyane cyane turiyanangiriza Merci na Charles ntibazongera gukora ikiganiro muri studio batarashaka. Iyo umuntu ashatse umugore n'umugisha, iyo umugore aba afite umugisha wa 50 nawe ufite umugisha kuri 50 yahura ikaba 100 ku 100. Ni nabwo ujye kera kumbana amazi kana gacupa k'amazi. Ariko ingaruka gazo gushaka dore aracuzuye kandi mfite inyota. No gusomaho muri utaratibu. A world of stories. Ndakuramukije wowe ufunguye iyi video, nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Uyu munsi mbafitiye wa muhungu wanyu, muhungu mwakunze muri benshi, mukunda hirya no hino, watrendinze nawe ufunguye kugeraho. Nimba ataranakugeraho ndakeka kudakunda social media cyane. Ariko arakora uyu munsi. Uyu munsi nimba atarakugeraho uyu munsi uramubona. Ararariwa. Nta wundi aragiye. Mwazaze kunze gesinga umuntu avuze ngo aragiye. Uyu munsi yaje rero ntiyagiye. Ari kuri Africa Media Live kugira ngo tuze kubana namwe, tuze kwizihirwa, tumenye byinshi kuri we. None se ko bivuze mu buki unyine baragiye, uvuga ngo baragiye. Mwabaye gomwe kera muratandukanye. Nari ntaranamenya, bari bataranamenya ko muri babiri. Ariko uraje tubwire ukuntu nyine utakiri wa undi wagiye, ahubwo mwagarutse muri babiri. Asuko turabakire muri Africa Media Live rero, aho muherereye hirya no hino ku isi. Twakira n'aba bashitsi bacu hano muri Africa Media, mumfashije nawe ahuri wizihirwe, utera gatebe utuze. Musanzwe mumuzi ko aririmba, ari umuririmbyi, ari umuramyi, ariko uyu munsi turaba turi kuganira n'ibikunda tunyuzemo turirimbo nta kibazo. Ari kumwe n'umugore we aherutse gukora ubukwe vuba. Araza kubudusobanuriraho atubwira uko byagenze. Kantu uvuze niko kabisa. Ako kantu ni sawa. Sebeto. Yego. Murakaza neza Terezo? Murakaza wa na madame. Turabasuje na madame. Nafate mikoro aturamutse. Niwe dufitiye amatsiko cyane, we hano rahasanzwe, ariko nafate mikoro aturamutse twumve. Zahameze bite? Amahoro. Uko bie? Uko poa. Hano hari amavuta y'abageni. Amavuta y'abageni ndizera ko abakozi ba Africa Media maye mubibona ko turi no mu bitenge. Hano hari ibitenge. Hano hari ibitenge. Yaje wakoje wakenyeye meze bite? No kubera nyine niyo myambaro nyine y'abageni. Urabona ko gifite umuco Terezo.
ibi bintu bihagaze bite? ibintu ni wanene, ibintu bimeze neza, Amavuta ni sawa? ni sawa kabisa. Ngapfu rero ngo iyo bashakaga ngo yamaraga nk'amezi angahe akiyisiga, abantu bose baje kwisiga mu muhana baje kwisiga iwiwe. Amavuta y'abageni iri epfo ni sawa? Amavuta ni meza, ni ukuri icupa riracuzuye. Ikiganiro ndabona kitaza koroha. Ndabakiriye muri Afrimedia Live. Urakoze. Natwe twisanze muri isanga hano. Nyanukura. Reka umugeni abanza be nkaduterera akaririmbo. Numvise amakuru, nakandagiye amakuru yuko azi kuririmba. Azi gushima. Aya makuru narayakandagiye, none ngaho turirimbira akantu gatoya. kubera ko nje ndi umushyitsi hano reka shera atangire ndaza kumwakira. Ubusabe bw'abageni tubwemere. Andika muri comment utubwire ukuntu ibintu bazumva. Ko barandozaho kese. Kora kurozaho kese Trezor dusanzwe tumuzi. Dusanzwe tuzi ko azi kuririmba. Ngaho tunyuriye gatoya kidogo. Ariko iyo wenti mwomurenganya azashima. Azashima? Agira impano yo gushima. Okay, ngaho tera karirimba araza guhita ashima ariko nyina kwakira. Mwakoze cyane. Maraso we waranyogeje ubundera dumwana w'Imana. Maraso we waranyogeje ubundera n'umwana w'Imana. Nk'uko nakwakira ntabwo nkazi. muririmba ko muza muririmba iwanyu nijoro mugiye gusenga. Ako mukunda nakaye mukunda mugiye gusengara cyangwa nti muza musenga? Dusenga. Uzusenga ugiye kuryama? Yego. Ngaho tuterera akaririmbo. Twe tugira amateraniro mu rugo. Ririmbira abakunzi ba Afrimedia babimenye muka Trezor superstar. Hanze bumve iryo jwi ryawe nyine. Manandorira amaso yanjye ku misozi, mbigutabagwa kwanjye kwabaye mubwire kuwiteka ni wo buturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka ni wo buturuka, ku Mana yaremye ijuru ni kuwiteka, kuwiteka ni wo guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Komera amashyi. Ngayo ndayakomye rwose, namwe muyakomaho muri. Umugeni asabye amashyi. Ntangije kuririmba kugira ngo uririmbe, ni naho ibibazo zanje bihera. Abantu bakuzi nk'umuntu uzuririmba mu buryo buri funny, burimwo comedy, bumeze gute? Izo bintu byaje gute? Urakoze, Imana ngo umugisha kuri ico kibazo. Ntago ari ibintu harimo biratandukanye na comedy dusanzwe tubona. Baba bavuga ngo ubushaka nko gusetsa abantu. Nko gusetsa abantu, ariko biriya nta kintu mba napanze. Kandi ngo kumbwije ukuri. Nta kintu mba napanze gukora muri biriya, wenda mu turatuntu mujya mubona dusekeje ukuntu. Nta kintu mba napanze. Bijya biterwa na mood ubugezemo. Wa wundi wenda nkakara kantu twakoranye na Patrick kavuga ngo aragiye. Nagerageje gusobanurira abantu nyine, ariko barabyumva. Birumvikana kuko yari afite practice hasi. Biba ngombwa ko nako twari turi hejuru, turimo turakora igitaramo, turimo turaramisha abantu nyine bari badukurikiye kuri YouTube, abandi bari dukurikiye ku ntuzo zitandukanye. Noneho arangize kuko ni wari gukoresha, wari ufite gukoresha practice, arangize ntiyambwira ko agiye kugenda.
yamukubita kuri yakubise kuri wabonye nyine amukubisa irasa bene yamukubita gutya aragenda yamagenda yamashika hasi agira gute yamatangira kurepetesha abandi bari bamurinze ariko ndi kwigeza twivugana mbese ni ikintu ndaba nateguye gusa nakandu nanje kahise shiramo nyine ngo aragiye wakavuze gute aragiye nka gute nuko nyine ushatse ngo genda nanone nuko aho dusubiriramo iyo mood zari bimeze bite ntago no ifata ubunyene kuko ntari sico gikorwa ndi gukora hari nyene nari kumpimbaza nyene nari muri mood yabyo imara noneho bibaga kuri yaragenda ndamubwira mukurikizaho amagambo nyine niyo abantu bakurikije comedy aragiye bakurikizaho ni comedy kwa kuno mubwira umuntu ngaragiye muvandimwe wari ubabaye se wari ubabajwe nuko agiye oya sinari mbabaye gusa icyatumye mvuga ngo aragiye sinari nzi kimujanye wenda ashobora kuba ari impamvu ifatika n'ubu nyine ahantu hatwandikire ntabwo araboneka taragaruka ntabwo aragaruka yakomeje kubura none abantu mudufashe gushira ku mbuga bamushake ni ngutuye tundi twawe twatrendinze cyane nawe tukazunguruka tukakugarukaho ara kandi kamaso niyo mu ndirimbo ya True Promises Yesu mbere maso nako kageze kure kavuga gute Yesu mbere maso kitwa ngo maso maso pi banko turirimbira ko karirimbo uko waririmbaga ngacuranga curanga ndirimba takibazo kandi bo ucurangisha umunwa noneho umwanzi wanjye uranera ngateshuki nzira zawe nagambirira gukora ibyiza ebebe bikanze imbere umwanzi wanjye uranera ngateshuka inzira zawe nagambirira gukora ibyiza ebebe bikanze imbere namenye ko ngoswe n'ibicu bikomeye nayibagiwe namenye ko ngoswe n'ibicu n'ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bamvize habe na gato Yesu mbereye maso nako noneho bahise bitiranya ngo Yesu mbereye maso amashiraho ngo maso pi nuko yego abantu turi kumwe mwamaze kubamenya ariko reka babibwire n'ubundi nari nshatse ngo babanze babibwire muri bwa buryo musanzwe muzi yego nimwibwira ababakurikiye kugira ngo babashe kumenya abantu turi kumwe mu buryo butandukanye wenda bakubonye utrendinga muri utwo tuntu tugiye dutandukanye ariko uyu munsi muri hano utari wenyine wa wundi utrendinga ahubwo muri babiri nubwo muri umwe wenda muza kubivuga nimwibwira abakunzi ba Free Media murakoze Imana ibaho umugisha amazina banita Trezor Alex ndubatse uyu ni madamu niwe madamu ndubatse mfite madamu umwe n'uyu nguyu twazanye karimwe amavuta kakantu wagasingiriye sawa duherukanye ukiri umusiri bateye twaje kwaguka naje kwaguka komeza nuko ndashatse dutuye ari akayore nkaba ndi umuramyi wa undi mwari mumenyere tu jya uririmba indirimbo za gospel hano twari twajemo kongera kubaganiriza kuganira nkuko karibu wacu nawe wenda yo kwivuga murakoze cyane abadukurikiranye amazina banyita Zahabu Soleil kaba ndi umudamu umutware wanjye n'uyu
umutware n'uyu kabisa. dutuye Kayore Nyamavira. Yego ibintu ni sawa sana. mumaze igihe kingana gute mwubatse? Amezi 4. Eh? Amezi 4. ko mubaye museka haba karaseka zaha n'ibiti Naringize ngo arabesha. waragize ngo arabesha, waragize ngo avuze imyaka. Yego. N'amezi. azabesha se mu busanzwe Oya ntabwo ajya abesha ariko cyangwa nyine- yarakubesha agiye ku oya ntiyambeshe zomucika akabesha ariko ntabwo ajya abesha. mwamenyanye ryari? zaha mwamenyanye ryari? Ese nk'aho imyaka 2 ishize. imyaka umuzi cyangwa muziranye? Tuziranye. muteretana? hari umuntu numvise avuga ngo ni umupasiteri ngo ibo ngo ntibaza batereta ngo barakundana. mwebwe zari bimeze gute? Ntabwo twari muri iyo sayidi y'abapasiteri. ngo hari ukuntu nyine mwabitagatifuzaga ntimwateretanaga Barakundana. Umugabo yasobanuye neza cyane. tubwire zaha uti zagenze bite? Nari nkubwiye ngo hashize imyaka 2 dukundanye. Ariko tumaze amezi 4 nyine dushakanye. byaje bite? mwamashije gute kugira ngo muje kubaka urugo? Nyine twarabyumvikanye. cyangwa yarakubeshe ka kandi twaza tuvuga Terezo? mwamenyanye mute n'uyu mudamu wawe? mwahuye mute? nko dusubirira nk'inyuma kidogo tukiganiriza abakunzi banyu bari hano. None ukuntu byagenze mpuruye yaha. Murakoze kutubaza icyo kibazo, ntabwo tugiye kugisubiza. Tubibwire n'abantu batazi uko filime agasobanuye katangiye. Noneho twahuye n'iwacu, twari tuziranye bisanzwe, nari muzi gusa muri korari aririmba. nuko nkamubona nyine kenshi kubera korari yawe yakunda kugira soroti za Kayore. akaba ari bwo mubona n'ahandi wenda iyo twahuye mu gitaramo akaba ariho mubona. Ariko si uko ngo wenda ngo nk'ababandi ngo bahuriye mu isoko. Hano nta soko ihaba. Isoko zabaga ruguru, aha ni mu makanisa. Rero mu gitaramo nyine tukabona nyine korari yawe yaje, nuko turamenyana turibwirana, nuko dusabaga nyine ko umutima wumva nyine utangiye guhabwa ibintu. Uramushima, dusaba numero, nuko dutangira kuganira buke buke. Umwaka urashira, undi uraza urashira, tuje mu rukundo, urakundana nyine bya bindi nyine biri seriye. Kuko njye sinigeze nkundana n'abantu benshi, kuko njye impamvu ndabikora nuko nashaka ko bitanyicira kariyeri ndimo yo kuramya Imana. Kandi iyo uri muri rwa rwego none ushaka kuja kubaka, nimba ari ikintu kiza cica impano, iyo winjiye mu rukundo ntumenye kubimanaginga, bikwicira impano yawe n'Imana. Ubusabane bwagirana n'Imana bukagabanyuka bitewe n'uburyo ubikoramo. Ariko twebwe usanga twese turakijijwe, nta bintu ya magambo y'abasoresore ngo ibiki ngo bande. Tumwagaza murara kuri WhatsApp se mwebwe? Naramuhamagaraga yaba ari iyo minota 30 tukahagahita ari yawe.
nuko ndabya bindi ngo kuri WhatsApp ngo guhera ngo saa moya kugeza saa 5 ntabyo twigeze twe twaravugana kuri WhatsApp ndetse no kubesha ko tutandikiranye ariko ni yanandikira ngamusubiza nanjye ngamwandikira akansubiza bisanzwe nuko imyaka ga 10 tumaze kumenyana bihagije maze kumenya bihagije nawe maze kumenya bihagije ndakika ko wenda ashobora kuba yibagiwe mu myaka yavuze si 2 gusa nkini ishobora kubirimo 4 ivuye kuri 2 we yisigera kuri 4 hari impamvu gute inirimo kabisa kandi nimba itaragira gusa ariko ishobora kuba ari 4 kabisa yuzuye si 2 ni mikeya muteretana dukundanye dunsubirize ndino nuko imyaka yanyu 2 tutarakomeza imyaka yanyu 4 iwe yavuze 2 we wavuze 4 nikaho kwibesha bibaho yo gukundana yari imeze gute nibisanzwe ngo tunyurira muri urwo rugendo ngo usubize inyuma uyu munsi muja kubonana bwa mbere ntago twabonanye wamubwiye ute ntago twigeze tubonane tugire gute zageze nari umunsi nakubwira ngo ahantu gayazaga mu ikorari bazaga kubera korari yakunda kuza mu masoroti tuvuge ko wasabye akanimero aho nari nsanzwe muzi nkamubaririza mu nshuti ziwe cyane zikamubwira koko inshuti ze zari inshuti ze nabo bari inshuti zanje cyane b'abakobwa twanarimbana muri ministeri iriya Troshpazi by the way tunafite live turaza kuyivugaho mu kanya turayivugaho rwose turayigarukaho live recording ya Troshpazi ariko banza tuyomore hano umuduhurutseho neza izo nshuti ziwe kagenda mbabaza amakuru kuko nibo babanaga nawe akenshi kuko barabana no mu ikorari no muri quartier barabanaga si ngombwa kubonana utarabanza ugira gute confirming ibintu nyine bifatika nabaza twakanumero kaza tuvugana ngakomeza kubaza inshuti ziwa ko ateye ngira nyine ko ari umwana mwiza nta kibazo nuko tumarega muri iyo myaka yose turakomeza nyine turakundana atuzaga nyuma y'imyaka gishize tuzaga gufata date yanyu ya mbere bwa mbere mugiye kudetinga guteretana byari bimeze gute mwahuriye ni kuri telefone ko ndavuga muhuye ntago twigeze duhura umunsi wa mbere nabajije umunsi wa mbere mwahuye muteretana ndetse guhura kwacu kwari nko kuvuga ngo kuko n'ubundi yarasanzwe nzi turamukanya wenda nuko twahuye turaramukanya bisanzwe nta kibazo nta birenze yakubwiriye ko gukunda kuri telefone yego hari nkasangapi byari bimeze gute tubwira uwo munsi byanze bikunze nimba nawe wari waruguye mwararanye nk'inkweto cyangwa se zari bimeze gute wa nkweto saka yose katubwire iwe karabica hejuru gusa nyine ukababwiye twari tuziranye yakaza akunda kuza nyine yari akunda ku rusengero rw'iwacu ko nyine yari atarabimbwira ku kantu ko ku kanisa ry'iwabo aho yampamagaye mu ijoro siza nibuka umunsi gusa nibuka ko nari mvuye mu kazi nibuka n'amatariki wari uvuye mu kazi mu ijoro arampamagaye naje nari nkavuyemo kabisa nyine je byarantunguye nyine ukuntu yampamagaye saa 5 za nijoro araguhamagara uvuye mu kazi nyine tungurwa n'ukuntu ampamagaye twari dutura nyine duhurira ku rusengero tukaramukanya bisanzwe nuko nyine udasanzwe ugira nimero nta nimero ye nari ngira nyine yambwira ko
ahubwo ahita anyohereza n'ifoto yanjye Mhm. noneho ndamubaza urumva ko ntari muzi Mhm. nyine mubaza umuntu wamuhaye ifoto yanjye nuko ariko arakwibwira aranyibwira Mm. nyine jewe ndaratangaye nyine ukuntu yampamagaye Mhm. ayo masaha ahita arabikubwira cyangwa yaraguhamagaye gusa rekeraho ayo masaha nayakanje mu mujyi Yahise bazafata yahise avuga amakuru yose kagute tunyurire mu kidogo duciremo ku mayange Mhm. nyine yahise avuga arambwira ngo yari asanzwe anzi Mhm. none ngo yari asanzwe anzi nyine Mm. ngo yarankunze Mhm. nyine nkomeza kumubaza uwamuhaye nimero yanjye kunkunda nkagute ko nzi kuririmba se kuririmba nyine ndabizi ariko simbizi kawe mbese Ntabwo nyine tunganye. ntiwamubajije niba ari ukugukunda ko uzi kuririmba cyangwa nkagute kumuzamubanzaga nko kwizigiza mu gaca nk'iriya ntabwo namubajije byinshi nyine nahise nyine ndeba ukuntu abimbwire kuri telefone Mhm. kandi tuba duhura nyine buri munsi ntabimbwire Mhm. bibanza kuntangaza nyine ndamubwira ngo urakoze Mhm. kandi ntiye nuko yambwiye Eh? nuko yambwiye ngo urakoze Mm. nawe uranyurwa Oya, gusa ko ndi yaransubije Aha. je icyo nashakaga Eh. yarandereze ahita ambwira ko warushe ngo avuye mu kazi hari saa 5 Mm. nanga gutegereza ejo Mhm. ndongera ndamuhamagara saa 6 ndingingiriza urongera uhamagara saa sita saa 6 nanga guheba nuko ati tayo masaha naye kanjo uti umuntu noneho ndahamagaraga Aha. nuko uramubwira ngo urakoze Mhm. ntabwo namusubije uwo munsi nuko namubwiye gusa ndamubwira nategereze nyine iwe yahise ambwira byose Mhm. yarongeye kandi arampamagara mbwira ko yankunze nyine saa sita Eh, aho hari saa 5 saa 6 hari aho kugerageza gusa Eh. ko yisubiye ko atanga igisubizo aguhamagaye saa sita ntabwo namushubije Mm. nabwo yambwiye ko ari kurya ko Naramubwiye- atabasha kurya avugira kuri telefone Eh? ko atabishobora ngo imirimo ibiri yananiye impyisi ntibukubye nambura nyine ishati ndaryama Mhm. nuko tegereza ejo ejo habaye nsanga telefone irazimije bukiye usanga telefone irajimije siziri Mhm. irazimije nako akazi yakoraga kari kagoye Mm. kazindukaga agenda Mhm. biba ngombwa nyine ko nimugoroba ari bwaza akunda kuboneka ku murongo kuri Mm. whatsapp nibwo twaje kuvugana Mhm. nuko ariko uwo munsi nyine je namuhamagaye namubwiye byose mubwiye ko Mm. namukunze kandi ngeneye ko tubana Mhm. mbese namubwiye ndiseriye cyane Mm. kuko nta wundi ndabwira gutyo yari uwa mbere oya si uwa mbere Mm. si ariko si benshi Mhm. ni uwa kabiri Mhm. itamubwira nyine ko kubera nje nari seriye kuko nari nkeneye kubaka Mm. itamubwira ati nje umeze gutya na gutya nkeneye kubaka ndiye seriye none nagushimye umeze gutya na gutya ndiko nyine yambwiye ngo sawa urakoze Mm. iyo sawa urakoze Mm. amasaha ya saa 5 niyo yobikemura Mhm. niyo yosubiza kuko guhamagara umuntu saa 5 hari ikintu kiba nyine ikintu kiba kikurimo Mhm. cyotuma Utuma urara udahamagaye udahamagaye Mhm. kubera icyo atampamagaye saa moya ngo ambwire izo gahunda kubera ko iminsi twabonanye wenda tugahurira mu makorari turiha tugasuzanya tukagenda Mm. kuko atabimbwiye ariko agategereza saa 5 akaba ari bwo ampamagara bivuge ko mbese ushobora no gutinya kuvuga ikintu
umutima wonyine ukaguhata kukivuga n'amasaha habe na saa 10 umutima ushobora kugutuma ikintu ukirukwanga kuki utazi utegereza ngo buce oyahi nyine ni wa mutima nkubwiye ntabwo wabyemeraga uri umutima ujya utegeka umuntu usaba turara utaribuze turare Aho? utari kocoye nuko waje kumusubiza habaye iki cyangwa wowe waza wiyumva gute umuhungu uhita uguhamagara akaguhamagara akubwira ko agukunda kandi akeneye ko muzobana nyine nanze kumusubiza narebye ukuntu umuntu wampamagaye ijya mbere kandi saa 5 birababaje ahita ambwira amakuru yose kandi asanzwe mbona atarindire ngo buce nyine ampamagaye kuri rantu umvaga ngo baje hehe ahantu yo ayayi nyine birancangaga nari ngitangaye bakundaga kuja uko kubwira utangazwa n'ukuntu yavuze amakuru yose ukuntu yavuze zose kandi akavuga saa 5 mumare waraye gute wowe iryo joro bakubwiye nk'ibyo bintu naraye nyine mbitekerezaho nyine ngitangaye nyine uko nabivuze yaratanga ariko nawe kaguyemo uti buriya niwe wombwira nije nobona bivuga ahubwo Eh. mbere nari nzi ahubwo ko ari musaza wanjye Aho? nari nzi ko tuvukana ari mwene wacu naje kubimenya gaya yanyibwiye kera yakubwiye ko yagukunze mwana suri umukera yanyibwira nyine sanga aho duhuriye aho duhuriye ni nka Amerika na Congo bukeye ntabwo ntago namusubije ngira ngo hashize nk'icyumweru agitegereje haba n'abayobozi ba UN man turashaka bategereje namaze icumweru tegereje visa none we wari wahamagaye saa 5 ugahamagara saa 6 wananiwe kwihangana icumweru cyashize gute icumweru nuko nyine nza nsenga iyo ndaza kuba nsenga nuko twaje kwemera rero gute ni ukuvuga ngo iyinga ryashize utaremera mu mutima wawe yego wemejwe n'iki rero nyine nuko twagiye tuganira nubwo nyine nari ntaramusubiza twarakomeje turaganira nyine uko twagiye tuganira niyo mpamvu cyo cyatumye nyine mwemerera cyo cyumweru gishize mbona ari seriye nyine byari kuvuga bitamwemerera nari nabajije rero ngarutse ku kibazo canje kivuga ngo umunsi wa mbere muhura muzi noneho ko mukundana mwari musanzwe muhura mudakundana uzi ko ari musaza wawe nawe azi ko uri umukobwa nyine azabona mu ikorari noneho yararikocoye murahuye bwa mbere byari bimeze uwo munsi wari umeze ute mwahuriye byari biteye isoni byanagiraga isoni rwose uzi ko umugabo ugiye guhura n'umukunzi byari biteye isoni wumva se uratinya kuvuga amakuru wongera usubiramo bya bindi wavuze kuri telefone noneho imbona nkubona ndabivuga gute aho ujuguma n'ukuboko waje kumuramutsa kukanza kukagira gutya ariko kubera ari ikintu nyine ari umuntu kera wahise wisevingamo biza byoroha ukaramutsa bimeze gute bisanzwe bikamubera nk'ibisanzwe mwari mwapanze guhurira he cyangwa mwahuriye mu ikanisa ahubwo bari bavuye muri soroti turaramukanya igihe n'abandi bari kuba baramukanyaho turaramukanya turaganira nuko ajana n'abandi nta bindi ngo byo muri nta guhagarara ku ruhande ngo mbe nk'abaganira nk'abantu bakundana twasohotse muri sare yari kiramirizwamo harimo dusuhuza kwa kundi abandi bari gusuhuza turaganira aho ngaho nyine kuko wundi nawe yari kuganira n'undi turaganira bisanzwe nuko ibindi cyane ni kuri telefone zakorewe bwa mbere agufata mu kuboko muba nk'abatembera uwo munsi wari umeze ute
ariko hari uhari nta munsi mwigira mutari abana mwigeze muba nk'abatemberana muri mwenyine nta wundi muntu muri kumwe mutari no ku ikanisa twahuriraga ku ikanisa nyine nyine dusohotse nyine tukaganira hanze ariko nigeze kumuherekeza nigeze kumuherekeza nyine ariko sinzi ko sinibuka ko namufashe mu kaboko ariko naramuherekeje. Okay, burakeye umunsi umwe rero tugize gutya tubona ifoto y'abantu babiri iri gutrendinga social media, yabaye social media, amastati ahantu hose, trezoro byaje gute? Ni bya bindi twakubwiye by'imyaka ine. Iyo umaranye imyaka ine n'umuntu kuriya muba muziranye bihagije, muba muziranye bihagije ntacu mutokora, mwokora umushinga ugashamo, mwokubaka kampani igakomera. Nuko twakomeje muri process yo gushaka kubaka, tukagura umuryango wacu, tukabana. Biba ngombwa nyine ko tukomeza kubiganiraho nyuma y'imyaka ine irashira, kugeza none yashize tuvuga ati reka dufatire umwanzuro. Ibi nabyo byo gupororonja cyane imyaka ngo muri mu nkundo, satani zayivanga cyane, ukicuza n'impamvu wahaye umuntu umwanya y'imyaka ine ishize ntimubona abantu. Biba ngombwa rero ko tuvuga ko tumaze kumenyana bihagije, ko tuziranye bihagije, kunzi ko nkumaze kukumenya, byaba byiza twubakanye. Arabyumva, arabyemera, bitekerezaho. Mara kubitekereza biba ngombwa nyine ko dukora ubukwe. Dukoraga ubukwe butandukanye n'ubwo manager yakoze. Manager yagiye muri reception, nje nagiye kuri public nyine ndabivuga mbere yuko mujana. Nuko twendi twabivuze, turagenda. Mwamashije gute kugira ngo wamuvuga ngo umwana w'abandi buce wamutwaye nta makuru abandi bafite? Ni nguko twamashije kuza hano. Twasize apangaye, twamashije turabasiga turaza, kandi nawe turabakunda. Nuko uko twamashije kuza hano cyangwa uko wamashije kuba wicaye hano kandi ari ibindi bigukeneye, kumasha ni kumwe kujya. Kujya wamashije gusiga bya bindi kandi byari bigufitiye akamaro, kwinjiza n'ifaranga. Ariko kubatiri reka mzigo mbe hano, mfata umwanzuro mbe hano. N'uwo mwanzuro twafashe none twari uwo mwe nawe turawufata, kuko hari byinshi byakagombye kwicara bigatunganywa. Ariko nabati ibindi tanze. Ninde wazanye igitekerezo cyo kubombora no kubomboka? Takubombora hose twarabombotse, taco kwishingira. Aya Yesu twarabombotse, twarashakanye. Mwabigenje gute? Twarakundanye, tumara gukundana turabana. Biciye mu gukundana kwanje nawe. Kandi twabaye mu bukwe. Mu bukwe mu bukwe ubukwe kandi byakunze kandi byari ngombwa. Kandi kubomboka ni igihe abandi batabutashe. Nuko twari tubikeneye ko bikorwa vuba mu gihe twari twapanze ko kidahinduka. Kambanze ndeke wewe nigarukire hano. Karakubita Kiswahili mingi mugani w'abanyakenya. Akona Kiswahili mingi. Nikoza ha byagenze gute? Akubwiye ni wakubwiye ni wakubwiye ngo mugende cyangwa niwe wabizanye wari urambiwe? Oya niwe wambwiye. Wabyakiriye gute? Nabanje kubyanga, hanyuma aza kumusobanurira impamvu, kubera nyine twari twarakundanye ndabyemera. Turagenda. Twumva ko hari impamvu. Hari impamvu. Hari impamvu. Iyo mpamvu ni iyiheza ha? Nyuma
nyuma Terezo, wewe uretse nyuma y'uko imfunguzo zitaraboneka Eh, igufuri ntigemere gufungurwa. zaratakaye. Mm. Ntacyo twikomereze rata. Eh, Kubera iki akimara kubikubwira gutyo mm. utavuze ngo reka tubibwire ababyeyi? Wabibwiye ababyeyi bawe? nyine bari bazi ko dukundana Mhm. ariko ntabwo twababwiye tugiye kugenda. Mm. Eh, We kuki utabasezeye? Kuriya mwarandezega none kwa heri ndagiye. Kurikiye umuhungu wankunze. Basezeye umunsi dukundana. Nasubize nagenze bite? ntabwo bari kunyemerera nyine Eh, tudakoze ubukwe. mhm. Eh, sinabasezera ngo bemere ko mbomboka. Ko wubaka, Ko waseka? ko wagwanya ibyo ndi kuvuga. Niko wari uri fiyeri yabyo wewe? Oya, Uwo mwanzuro wakumereye gute kuwufata kugira ngo uvuge ati kabisa uyu munsi ngomba kugenda? nyine ntabwo nyine nari feri yabyo cyane, Mm, ariko nyine kubw'impamvu mm. Z'urukundo. niyo mpamvu nafashe uwo mwanzuro nyine nubwo atari mwiza. Mhm. Eh, Ntiwari mwiza? kubomboka ntabwo ari byiza. Okay, ashobora kuba yarabumbutse n'undi. Njyewe nzi ko ndashatse. Ehe. No. Mm, Terezo, mm. umubwira gutyo wigeze umuhatira kubikora cyangwa warabimuganirije ubona arabyumvishe nyine ko agomba kubikora? Namweretse impamvu n'ubukwe bwari buhari ariko nyine ntibyakunze kuko ubukwe bwari buhari ariko igihe bwari ko bushaka kubera cyari kirekire kuri twe. Mhm. Cyane kandi Kandi ukabona utotegereza. Mhm. cyari kirekire nka cya gihe tumaranye. Wari urambiwe kacagiye mu maranye amezi 4? Nkacagiye wenda dushobora kuba tumaranye nawe mu rukundo nga ya myaka. Turi mu rukundo Ubona bidashoboka? mbona ko bidashoboka. Wari ufite ifemba ry'iki wewe? Oya ntacu. Cyacu. Niki cyaza kikihutisha kugira ngo wange gukurikiza ibyo ababyeyi bakeneye nimba ari bo baza babisaba gutyo? Ni ugusohoza plani ya mbere nari nihaye uwo mwaka. Urumva buri mwaka ngomba kuba mfite plani yo gukora. Ndi uwo mwaka mfite plani. Iye ntayikoze nimba bavuze ngo uriya mwaka ngomba gukora plani yirenze ndayikoze. Ndigaye fo. Rero nariko nanga kwiye canje kigera nihaye. Ubu mushize muri box uramutwara aremera. Mwagiye ari sangapi za bwa mbere winjiye mwagiye? Tuvuye kuramya. Tuvuye kuramya bifatika. Mwikanisa? None se bagana turamya mu Hari kafara. igihe mwewe ndamwaje nko gutarama nka hano muri kumwe, urabona muvuye hano kuri studio biroroshe guhita mugenda, ariko gusohoka mu ikanisa mukamba mucaho. Mwari muvuye gutarama? Njyewe cyakora nari mvuye mu kazi. Nawe yari yataramye ariko ntiyataramye umugoroba. Twagiye tariki 7. Isa 7 ku manywa? Isa 7. Ubwo karindwi ko rero shiraho 8 ni 2:00. Mukagoroba gucya 2:00. Zatubwiye karamahakana ngo yarata. Kuranga kubomboka ku manywa? nyine Cyangwa tubwire nyine ku manywa hari uwomboka se? hari ikibazo se? Si mu mujyi? Twagiye
hazakora ubukwe ku manywa bakabomboka nijoro. Mhm. Urumva twabombotse nijoro. Tunyuriramwo duha amakuru uyu munsi ugenda wari umeze gute kuri wewe, wapanze gute gahunda, usohoka iwanyu gute, uragenda ntibakubona ngo bakugarure. Hari ku cyumweru nijoro saa 2 nyine njyewe nirigwanye ubwoba muri jewe. Nasenze mu gitondo nimugoroba ntago nabashije gusenga kubera ko nyine byari binteye ubwoba n'ishavu. Ni ukuvuga ngo mu gitondo wasenze ufite gahunda? oya ntabyaraza. Gusa nyine nanditse itangazo amateraniro ya mbere arangiye. Tubwire rata gusa nyine yari yarambwiye itariki ntabwo simbyemere neza. Nyine dusoza amateraniro ya mbere nibwo yambwiye nyine bitangira ubwoba. wa munsi gani none amatariki bitangira ubwoba. Ntabwo nagiye gusenga niriwe mu rugo. akabaraga se kaboneka mwana umare biranwa ubwoba bwinshi. habe saa 2 nyine ndagenda. waza utinya iki? nyuma yaho ikiganiro kirarangiye rwose ntatubwiye waza utinya iki? tacu ndariko ntinya ukuntu ngiye kugenda kubomboka. kurikira umuhungu utazi ukuntu byifashe kubera tazi ko naguze intebe nyine gushika ugatora ni amahirwe. Ariko ubu ngubu nk'abahungu basigaye babesha. Hari igihe ushobora kugenda wabombotse washika kanaguhinduka nyine yakuranye umwanya irasenge kaguhinduka noneho ugasubira iwanyu kandi wagiye zanamenyekanye. Abantu babimenye wabombotse wagiye utavuze ukagaruka. Noneho uba ufite ubwoba nubwo muba mwaravuganye ariko nyine ntabwo buri shuwa nyine. Ubwo bwoba nari mfite. Ubwo bwoba rero bwashize ryari, bwashize gute, bumazwe n'iki? ko yasanze intebe ziri seri yasanze inzu iri seriye nayo. Inzu se hari ikibazo. Inzu nyine n'abaza basubira wasanga baba bazifite. oyaye gusa nyine data twibwirira impungenge wari ufite zaje kumarwa n'iki ryari? zaje kumarwa nuko yahamagaye iwacu n'iwabo. noneho gabura aca mu gitondo ntawe mbonye egera ku nzu. niwe wahamagaye? mwenyewe wahamagaye kwa sobukuru kugira ngo namutwaye direct data bukwe. Wajya uhamagara kuri apana ngo kuri office ntoya nkuru. Wahamagaye ute Tereza? Wababwiye mu buhe buryo? Abo nahamagaye rata nanditse message nyine kubera nyine narinzi ko nakoze amakosa. Dufate n'umwanya wo gusaba abafana bacu imbabazi. Kuko bari batuzi ko tutokora ico gikorwa kubomboka n'ubundi ntago twavuze ko atari icaha ni icaha. Bibiliya yemera ko umuntu ashingira ku mugaragaro abashumba bakamuha umugisha, abavyeyi famille ikamuha umugisha. Nivyo vyiza bijya bikorwa, ariko turabasaba imbabazi mu gufata umwanzuro ungana gutyo utari mwiza tukishingira. Turabasaba imbabazi rwose abafana bacu, hari abantu baba badukunze cyane badukunda nge bari bazi nye bankunda cyane. Ndabasaba imbabazi ko narafashe uwo mwanzuro wo guca muri izo nzira, ariko hari impamvu hari abagiye babimbaza ku ruhande. Ariko
mutubabarire. Ariko nyuma yaho dufite indi nkuru nziza twazanye hano. Mhm. Dukomeze. Dufite igikwe. Dufite igikwe ushobora cyangwa ni n'ubu nyine komeza tubwire dufite ubukwe, dufite gusezerana imbere y'Imana n'itorero n'abashumba akaduhesha kandi umugisha nyine. Ariko nyuma yaho giye twabikoze twishingiye twasabye imbabazi mu rusengero. Nahise mpamagara umushumba wari unyoboye mumubwira izo nakoze, musaba imbabazi kuri telefone. Arambabarira. N'umushumba aho yasengeraga ndamuhamagara turahura, musaba imbabazi, baratubabarira. Ariko baraduhagaritseho, ariko dusaba imbabazi vuba twebwe ntitwatinze. Kuko n'ubundi twahise duhamagara abashumba. Hari abandi batajya bahamagara abashumba direct, ibo bakaza kwirega wa munsi nyine ugeze w'abashumba babahaye. Ariko twebwe twarabikoze tumara tubwira abashumba, baratubabarira ku gice cyabo. Ariko batubwira ati muzoze mwirega uyu munsi. Kandi twigeze dutinda tuje gusaba imbabazi abakristo, baratubabarira. Natwe twaje kubasaba imbabazi hano. Abakristo abakunzi banyu n'abakunzi bacu mutubabarire. Na manager gwera kuri manager yari inshuti yanje. N'uyu ndiyo takibazo. N'ubu nyine n'ubu nyine twashwanye kandi mu bantu nyine bagiye badufasha urimo. Twabonye inkunga yanyu, Imana ibaho umugisha. Hanyuma n'abakameramani twabonye inkunga yanyu, muradukunda. Twaje kubasaba imbabazi rero. Ariko nyuma yaho dufite gusezerana imbere y'itorero n'imbere y'ubukwe mu kwa kabiri. Save the date muzoyibona. Ubukwe buzobera mu mujyi Nairobi, muri etage ya 44 naho buzaba buri. Nuko dufite ubukwe kandi tuzabatumira muzuze. Nukuri tuzakomeza kuza kubatumira gusa. Ubwo bukwe burahari muzabubona. Nuko oya bazoze. Noneho kuri shaka kibazo ndahamagaraga kubera nanjye ko nakoze ikosa. Mpamagara basaza be kuko nibo gatuba tungana. Yagiraga n'undi kwagiye ibo babizi. Bari bazi ko dukundana, famille yabo bari bazi ko dukundana. Ariko bari bazi ko tuzobaho ubukwe ibirori. Nti nuko biba ngombwa nyine ko tugikanya ako tumari turabamenyesha. Nabo ntibikanze kuko bari bazi ko wenda ari jewe kera bageze gute amutwaye. Kera bari bamubuze. Oya ntibamushatse. Ntibamushatse gusa batunguye ko ari jewe wabandikiye ko twishingiye. Nabo bageza kuki ku babyeyi. Ndamwatikira ati twishingiye rero mubyangane nubwo atari biziza ko umwanzo twafashe. None ga nuko babigezaga ku babyeyi bakuru, nandika ndi yo muri famille. Nuko biramenyekana nyine murabanye. turabanye n'ubu nyine turashari kumwe. Urugo rwiza kabisa, tubifurije urugo rwiza, mukomeze kwizihirwa. Nukuri n'urugo rwiza. Zaha rugufashe gute? Wari ufite impungenge yuko yobahaye akubesha, ugezeyo zarashize ubu nyine uri sawa, waratuye. Ubundi sawa ndatuje. Nta kibazo kabisa. Nta mpungenge ugifite. Tazi. Tiyogenda kwa kundi yavuze ngo aragiye. Oya byararangiye. Azagenda mu kazi gusa mara kagaruka. Agatabuwe. Yego nkamutubwire urumuririmbyi, murabaririmbye kambagarukeho ko washatse n'umuririmbyi, niyo mpamvu nagahereyeho ngo ni muririmbe. Mufite iyihe mishinga rero nk'urugo rw'abaririmbyi? Imishinga bari myinshi. Turabaririmbye ariko batigenga. Dukorera muri team yitwa Trushbaz Ministry. Turabayobozi bashinzwe amajwi mabi kuyagira meza, n'ameza kuyabesha akarushirizaho kuba meza cyane. Ni umurimo tujya dukora, nti turafata umwanzuro wo gukora ku giti cyacu.
ntabwo turi abasani, turi abaramyi baramiriza muri iryo tsinda rya Troshbaz Ministry. Nimo tubariza, dufite abayobozi badukuriye, turi munsi y'ibirenge byabo, bari guhera kuri representant, ari iriya hejuru y'amazi, urenze amazi, aba hakurya y'amazi. Niyo mpamvu twumvise ko mufite ba sponsor nuko nabo n'abandi nyine bamwungirije abakoordinateri atuye ku mazi Mombasa, mu mujyi wa Nairobi no za hano. Nuko agirayo imishinga niyo azakorera, ariko ni umuyobozi mukuru wacu. Nuko n'abandi nyine bari abamirisi muzi, turakorana muri iyo mishinga, tukaba twebwe cyane turi hano Kayore, kabaho branche nyinshi, Kasarani, hariya. Nuko naho dukorera imishinga, turayifite myinshi guteza nyine uwo murimo w'Imana w'iyo ministry, no guteza urugo rwacu imbere cyane cyane mu buryo bw'imibanire myiza ku bana. Nayo n'indi vision itoroshe kuri abantu baza birukwankira kure, tibirukankire kuja kubana neza, washake umuti wo kubana n'umugore neza, cyangwa ashaka umuti wo kubana n'umugabo neza. Iyi nayo ni vision umuntu agomba kwiga gukora, kuko ubuzima tubayemo ntakitaza cigwa kugikora. Gukomeza kwiga kubana n'umuntu neza, muturanye mukabana neza, umugore wa mukabana neza, no gufasha abatishoboye, kuko niwo mushinga naramubwiye ntarashaka. Ko njye nkunda abantu, ngira umutima wo gufasha. Ariko noneho ubwo nashatse, kuko narazi ko ngira umushinga, wenda mbere tuzabishira ku mugaragaro kuko turabifite. Murakoze cyane, mbashimira kubwo kuganira neza, muganiriza abakunzi banyu n'abacu bose hamwe hangaha babakunda. Tugana ku musozo, reka mbaho umwanya umwe kugira ngo mugere ubutumwa mugeneye abantu babakunda, babakurikira ahangaha batarashaka ba Mercy, umagenera ubutumwa. Mercy na Charles babwiye biyanangirize, muhite unasoza utumira abantu kuri Troshbaz. Mufite live recording iri ryari, iri hehe? N'ubundi umaze kuyivugaho ko muri abayobozi, munabatumire n'ubundi kugira ngo abantu bazoze. Urakoze. Turihanangiriza nyawe n'abantu batarashaka. Urugo ni umugisha. Urugo ni umugisha cyane cyane. Turihanangiriza Mercy na Charles, ntibazongera gukora ikiganiro muri iyi studio batarashaka. N'umuntu uri kutureba agasekera muri kamera, tibemere gukora ikiganiro hano bataragira gute, batarashaka. Kandi aho tuzabona bamukoresheje ikiganiro, icyo kiganiro nticemerewe kurebwa. Gushaka ni umugisha, by the way, ni umugisha. Mbese bya bindi ujya usanga twari tubayemo, bimwe ugenda ureka gukora, turimo tumwe nakoraga ugenda utureka, ugasanga nyine Imana igiye idukemura, noneho twenyine tukiremereza imizigo, hari ababidufasha. Nuko rero, kandi bazavuga ngo iyo umuntu ashatse umugore ni umugisha. Iyo umugore aba afite umugisha wa 50, nawe ufite umugisha kuri 50, yahura ikaba 100%. Ni nabwo ujye wumva no umuntu ngo arubaho, kubera iki? Impamvu baba bakubaha cyane no kuba ufite umufasha ugufasha nyine, umeze gutya no gutya, ntusohoke umeze gutya utuntu gutya, ntukazuvuga gutya utuntu nk'utu. Kuri uwo mugore n'umujyanama cyane. Rero yatangiye kukubuza ubu nyine ibintu bimwe na bimwe. Kera kumva namaze kana gacupa k'amazi.
ariko ingaruka zo gushaka dore aracuzuye kandi mfite inyota nuko no gusomaho muri butaratibu nuko none ga bari abahungu bagende bashake, niyo mpamvu twaba tubihanangiriza bagende bagire gute bashake, mugende mushake, mureke gukerereza abana ku mashuri. Abana bakeneye kwiga universite, bakeneye kurangiza kandi umwana azakurere muri cya gihe ushaje. Ibaze ubu ngubu gushaka ufite imyaka 40, umwana azakurera ryari? Azasanga warapfuye. wewe noneho nahite atanga inama yiwe nawe ahayumva nk'umuntu umaze kurwubaka, numara uhita utumira abantu muri True Worshipers. murakoze cyane. Abantu bashakwe abantu bashaka gira abakobwa abahungu ndi boshaka barushaka, abakobwa bagenzi banje mushakwe. nari muze murakoze cyane abadukurikiranye, kandi dushima n'Imana kubw'uyu munsi. Twari tugize igihe kirekire tubyifuza nyine koza kwaka imbabazi ku makosa nyine twakoze, murabizi. Twarahimutse, twari tugize igihe kirekire nyine tubirimo, ariko nyine dushima Imana kuko tugeze kuri uyu munsi twaka imbabazi ku bantu bose badukundaga ariko baracyakomeje kudukunda. hariho umuntu uzi ukora ikintu kiba akakuvaho kandi yaragukundaga, bibaho. Abo bantu ntubizi Imana aje ko babaho. Hari umuntu akagukunda, wakora ikintu kiba akabatse, uyu muntu n'ukuntu namukundaga yakora bino bintu, agahita kwanga, ariko musaba imbabazi none yongera kubabarira kuko arabakugunda bahise bakwanga, bakuvuye bagaruke abantu timukaza muja kuremewe abatuvuyeho bagaruke batubabarire. Hanyuma mwumvise ko bavuga ngo dufite ubukwe, yasodaga none mwari mugeneye muzadutahira ubukwe kandi muzadutwerere. Ikindi kandi no kwihanangiriza nyine batarashaka n'abatarashaka, mugende mureke ubwoba, mwubake ingo, nizo bikeneye. Yego, murakoze cyane. Ngaho tumira abantu, hanyuma muhite musoza mudutaramiraho kidogo n'akaririmbo 2-3 nta kibazo. Murakoze cyane, ni ukuri manager turagushimiye nawe kutugirira icyizere kuza kutuganiriza nk'umuryango wacu, umuryango wa Tresor. Wow, ako kantu kameze neza. Wow. Ako kantu umuryango waje none n'abantu bakundaga kuntumira agashira agafoto kanje ngenyine, ubu nyine asigaye bashiraho ifoto zibiri, n'ifoto zibiri zemerewe kujaho, no kunyandikira ngo sha, bantu banyandikira ngo sha, mwirinde ndimwamubona. Nuko Imana yaratwaguye, nuko abantu twahinduriwe amazina, hanyuma tubongeye no kubatumira muri ubwo bukwe nyine twababwiye turabufite, dufite iyo plan yo gukora ubwo bukwe, tuzabamenyesha buzabera mu minsi iri imbere, tuzongera tugaruke hano. Hanyuma turabatumiye muri ministeri mbarizwamo, dufite live yitwa True Worshipers Ministry, icyicaro gikuru kiba Kitengera, ariko twese aho tukaba turimo amabranche 3, Kayore na Kasarani, akaba n'abandi bari hanze bari mu Rwanda, mu bihugu bitandukanye n'abanyamuryango bacu, ariko cyane icyicaro kiri no muri Kenya. Hanyuma dufite live kundi wa gatanu tariki 8 z'ukwa 11, hazaba ari kuwa gatanu saa 6,
abantu bazaba kera barimo sare izaba itangiye saa tanu z'amanywa sare izaba ikinguye saa sita no kwinjira kugeza saa saba n'igice zaba yuzuye. mbese abazakererwa nyuma y'ayo masaha kubera amatike yarashize menshi, hatanzwe amatike menshi. urumva abantu bafashe amatike twabaze n'abantu bari kuja muri iyo sare bazaba bararenze. rero turashishikariza abantu nyine batarafata amatike bazoyafate vuba. azashira umunsi wa nyuma wo gutanga amatike ni kuwa 3 uyuza. niwo munsi wa nyuma andi ni kuri gate. hanyuma iri Buruburu Sitamu Jogo Road umuhanda umunsi ya Doni Home hafi na Doni Home niwo Buruburu niho tuzokorera live muri sare niko gitwa iyo sare. rero turabatumiye bakunzi ba Troshpazi muratuzi arabatuzi cyane. rero turabatumiye muzaze mubane natwe umunsi wo kuramya Imana. tuza turi kumwe natumirwa benshi. Voice Ministry irahari, Gisubizo Ministry, True Promises irahari, na Holy Ministry irahari, n'abashumba batandukanye abasitari baba mu Bugora bazaba bahari, couple bacici bazaba barimo. urumva tuba turi kumwe n'abantu benshi badushigikiye baturi inyuma babandi badukunda. rero turabatumiye mu by'ukuri muhawe kaze murakoze. amatike arahari. amatike hariho tike kapo 2 sponsor 5 kaba kwinjira 1,000 ahandi 1,300. rero mufata amatike arahari. manager mukanye nawe agiye gusingira yiwe y'icyarindwi hanyuma dukomeze. nuko rero tumenyesha abantu werekeje unkuye muri kapo kandi naje narashatse ukaba nkuriye ushize cyangwa niyo ya 2 wagabanyije. nayigabanyije. Okay, ubwo naringize nayigabanyije ariko nyine urabuta uzongera utange kandi. nuko rero amatike arahari gusa sigaye amatike maki mugerageze mu yafata hari kugira ngo sare bizaba bimeze neza kandi bizaba bimeze neza. barimo muziki uhagije cyane bakunzi banyu mujya mukunda bayatera kabisa hazaba hameze neza. murakoze cyane ngaho muturirimbira akaririmbo gato dusoza ubundi tugasorezemo n'ubundi muri wa mwuka wo kuramya wanyu. ngahe cyangwa twosenga ntaco musenge musoje kuririmba. nuko amajwi ari hasi yenda afite keyboard biza bingora ariko hamwe n'Imana n'amatayo turabishobora. nuko katuririmbe indirimbo zizokoreshwa muke abantu tubahe amakuru yo muri live. muyumva iyo ndirimbo muzoyumva muzogira amatsiko kuza kureba umuntu uzoyitera umuntu urenze mu bantu 3 ndibuze kwandika kuri stat mu kanya. uzaba uri guseka cyane kurusha abandi n'uzaba uyoboye gutera iyo ndirimbo. nuko iravuga ngo maraso we waranyogeje ubu ndira ndi umwana w'Imana. niyo ndirimbo iri ku mutima wanje ubu nyine. maraso we waranyogeje ubu ndera ndi umwana w'Imana. maraso we waranogeje ubu ndera ndi umwana w'Imana. damu yako imenisafisha niko huru ni mwana wa Mungu. nonubo ibya
yawe nduyebesha none ubu ibya kera yawe nduyebesha. Thanks, murakoze, Imana ibahe umugisha. murakoze cyane. Yego, nabonye yego. umugeni yifashe ariko nta kundi sinsubira kumugora. Ndabashimiye cyane abantu mwari mukurikiye Afrimedia live. Ikiganiro zacu nakagaruka. Nizere ko mwababariye basabye imbabazi abakunzi babo. Mukomeze mu bakunda bari baragiye mugani wa Tresor. bagaruke. Mugaruke rwose, mwongere mu mukunde, mwongere mu mushigikire, mwongere ubu nyine noneho kumushigikira niho bigomba gutangira. Mbashimire mwebwe ko mukunda Afrimedia n'ubundi mukadushigikira mu zo dukora byose, nabo abakunzi babo muri mwe bari muri mwebwe n'ubundi mukomeze kubakunda. Namwe turabashimiye kuba ibiganiro byiza, hanyuma Imana ikomeze kubashigikira muri byose. Murakoze cyane, nawe turagushimiye.